Kyntiew tarik Nailur hajar pusau ke St.Francis Xavier Umbir Parish kala Rakhe Sngi Burom Kynhun Balang Barit jong Parish. Lawan ban Kyntiew ya lama hakani Sngi de upadar Caldinus Majaw Parish. Hakani jingrakhe la yo ban pynlong de leadership training balawan ban hikai de Samla Saphira Kharkylla, Samla Bilina Nongbsap, Samla Mina Kharsyiemiong, kong Phelomina Mawlong, kong Jenita Sun, Babu Emri Kurbah Katekist. La pynkut ya kani Sngi de jingmane Sakrament, ialam de upadar Caldinus Majaw. Sngi kababur kabade Sngi Blei. La yo ban pynlong ya mas bakhuid bala penmenta do padar Caldinus Majaw. La yo ru ban pynkut bor bat ajing penskem shiki hndriu pusan ngut kinong trei jong Kynhun Balang Barit KBB. Hakano pai Sngi la penshong shit shu de cultural program gospel dance bat ka Bible skit. La penhiar ya lama do upadar Khating Jeremiah assistant parish priest rengkat kejingadan lang upadar Caldinus Majaw parish priest. Blei kemariang Ya baru di nongkikan di Presiden Sekretari Senglapa Senglongni berseng Samla ngapriang sampai nongkikan jong ka Parish batunjuru jong kisul batisi ngapriang sampai di Balang Balang Sekretari Balang asal Balang jong baru di Balang Shillong nga priang suha yang